米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Kapi harateng to tatamaanay a lemak no kawas， 当要纪念上主伟大的作为。Saligaka mapulong 平安。Malatsay kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Iulit pitupulo pitu at safang。Cecai ku safau atusir suasa tapangaw maharateng ako ko talamanay at lemak iso maharateng ako ko kafahkaan at lemak iso itiyaho saan。 诗篇77篇11节说：上主啊，我要记住你伟大的作为，我要回忆你往日所成就的奇事。Saligakaw sa ay ko rahotayay at lemak to nika kimmer no falutsa ita amisi ayaw to kapatasan at lemak. Nikaw rira, yomi harateng kita to malahci ay to no kawas a tatlamanay at lemak i urip ita i。Masafaloh ko orib ita a miliao a mapaicer。 有勇气面对患难，并不是容易的事情。但是，当我们纪念上帝在我们生命中已经成就的伟大作为时，我们便会重新得力。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao。Yo misi ayaw kako to kapatasan at lemak a matulas ko falutso i nanay tamaan iso kako. Ta pakaharateng kako to malahci ay to iso a tatlamanay at lemak i urip ako. To sakatanagte ko pasolin no falutso ako。 主啊，当我面对患难而灰心丧志时，求你帮助我，让我再次想起你在我生命中所成就的伟大作为，使我的信心更加坚固。Pakani i tatamaanay ang nganutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamet no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。